Aye, nila ku khensa hinkwenu mi nga subscriber eka channel leyiwani. Ni ri Xikwembu xi mi tlakusi, Xikwembu xi mi katekisa, xi mi pfuna mi ya mahlweni mi kuma vutivi, mi endla ti-research ta n'we vini endzhaku ka loko mi ta va mi twe leswi hosi yi ni pfunaka hi swona. It is very important ku va ni u endla vulavisisi bya wena n'wini before u ta teka leswi ni swi vulaka. I swa nkoka ngopfu. That is why my channel is open for questioning. It's open for further information loko mi lava information ke mahlweni. Mara namuntlha Xikwembu xi ni pfuna ngopfu ku hi ya nghena ka subject yin'wanyana. Ni khensa n'wina mi nga subscriber yana ni mahlweni mi refera van'wanyani va nghena va subscriber va kota ku pfuneka. Loko pfuneka n'wina ku pfuneka mina. Xikwembu xi mi endli kahle. Now la ya vulavula hi subject yo karata swinene ngopfu. This is the most difficult subject. Yo lava ntsena u va u ri munhu loyi u dyaka matsalwa ivi u ya mahlweni nyana u ya lavisisa laya na laya u kota ku hlanganisa. Ku Bible buku yin'wanyana yo loko wo la ku yi hlaya hi mihleketo ya wena n'wini yi fika la yi lahlekaka kona. Kasi yi lava u ya loko u ya ka yo u yi approacha hi ku titsongahata u byela hosi ku Xikwembu ni ya eka matsalwa ya wena a ni tivi nchumu. Ivi Xikwembu xi kota ku nyika ti-revelation kumbe minhlavutelo ya Bible. Ayi ya languta la ya languta eka Revelation eka book ya Genesis, book ya Genesis chapter 6 dyondza only verse 4. Mese ni dyondzini mi nga yi dyondza na n'wina. Eka matsalwa la ka tsalwa leri hi kuma timhaka leti nge emikarhini ya koho yoleyo emisaveni a ku ri na swihontlovila, the giants, and enkarhini wolowo a ku ri na swihontlovila swoleswo yi ri Bible i swihontlovila. Before ku va na swihontlovila swibebukwa swihontlovila laha hi ta languta mafikele ya swihontlovila emisaveni. Hi kuma timhaka leti ta ku Xikwembu loko xi ta va xi endle tilo na misava xi swi endle hinkwaswo swi sasekile ivi xi teka Adam na Eva xi va chela entangeni wa Eden ku famba ku tala vanhu loko vanhu va ri karhi va tala. Hi kuma timhaka leti ta ku Xikwembu xi ri ekaya etilweni xi rhumele tintsumi leti Bible hi xilungu hi version ya xilungu xi ngo they were the sons of God. So hi marito man'wanyana tintsumi leti a ti ri vana va Xikwembu. They were the sons of God, created in heaven, not begotten but created. So hi ku hambana ka the sons of God leti nga rhumiwa ti ta emisaveni kahle a ti tshama because they are the angelic ranks. At the tintsumi, those sons of God were angels at the tsameka angelic rank. The supernatural beings. Hi marito man'wanyana loko hi vulavula hi ti supernatural beings hi vulavula hi swivumbiwa swa ku swi le moyeni swa kota ku tlhela swi transforma swi va ti shape shifter, swi transforma swi va swi ri vanhu swi tlhela emoyeni. So those were the abilities leti Xikwembu xi nga ti nyiketa those sons ku ti ta valanga emisaveni. The reason ya ku Xikwembu xi va xi create tintsumi toleto a ku ri ku ti ta emisaveni ti ta maintaina order, ti ta endla sure swa ku swilo hinkwaswo swi tshame hi order, ti rindza vanhu, ti guide vanhu hi mukhuva walowo. Na loko Satan a ta ala ku hlasela makungu ya Xikwembu a ku ri ku toho because it angelic ti le ximoyeni ti kota ku lwa na mimoya ya Satan. Excuse. Now nlava ya tlhantlhanyana katsongo ku hize ifikela ka ma-giant swi va swi sukela kwini, because this subject vanhu va ku tala ya ha va lahlekerini la ni lavaka ku hi ni endla clear and it's open for questioning. Hi kuma leswaku loko u ri karhi u hlaya tintsumi leti Xikwembu xi nga ti susa etilweni ku ti ta maintaina order emisaveni ti hetelele ti fika loko ti ri karhi ti languta emisaveni. Yi ri Bible loko se vanhu va sungula ku andza emisaveni tintsumi ti hetelele ti languta vana va vanhu ti va vona va sasekile, tintombi ta vana va vanhu ti va vona va sasekile. Remember intsumi it's an angelic being yi langutanaka na yini na a physical person. Tintsumi leti they were the sons a ku ri ta leswi Bible leswi fikisaka so a ku ri tintsumi ta xinuna, because tintsumi loko languta tintsumi hi xitalo Xikwembu xi ti renke ku va ni ti ri vavanuna ku va ti kota ku yimelana na nyimpi loko ri ku ti ya nyimpini, ku va ti kota ku yimelana na ti-force loko ri ku hlangana ti-force leti lwaka. Now those sons of God loko ti vona vana va vanhu yi ri Bible
ti hetelele ti va sajusa kumbe ti va tshinelela ti va gangisa ivi ti etlela na vo loko se ti etlela na vo hi la ku nga suka mhaka ya ku Xikwembu xi ku moya wa munhu a wu nga ha ta tshama hi la ku nga heriki hi ku hlangana na swa ximoya now loko tintsumi ti famba ti ya ta hlangana na vana va vanhu hi la se swi nga suka se swi onhaka ko ku tintsumi leti a ta ha ri tintsumi ta Xikwembu they became fallen angels i tintsumi leti nga wa eku sunguleni Xikwembu loko xi ti rhuma a xi ti rhuma hi ku ya hi purpose ya ku ti ta valanga emisaveni a ti suke hi mandate etilweni ku ti ta tirha mitirho leyi Xikwembu xi nga ti rhuma yo but loko se ti fika ti vona vana va vanhu ivi ti etlela na vo ti wela eswijohweni ivi kusukela kwalana a ta ha ri tintsumi ta Xikwembu ta ha ri tintsumi mara a ta ha ri ta Xikwembu se ti va yini ti fallen angels ti va tintsumi leti nga wa leti na namuntlha ti existaka point ya mina la ka ku byela ku tintsumi leti ya those sons of God ti nga rhumeliwa emisaveni ku ti ta maintain order ti fika ti etlela na vana va vanhu a ti fanga swa ximoya a swi fi na namuntlha ta ha ri ko and they became the forces leyi buku ya va Efesa yi vulavulaka hi yoka Ephesians chapter 6 verse 12 loko yi vulavula hi ku a hi lwi na nyama na ngati kambe hi lwa na mimoya leyi nga le mpfhukeni na ti-principalities na ti-rulers vafumi va le mpfhukeni so tintsumi letiya ti nga wa they are fallen angels now they fall in the team ya mani ya Satan because remember Lucifer himself before a ri tilweni a ri the chief worshipper a dzunisa etilweni loko ta va a rebel against God kumbe a jikele Xikwembu hi ku vulavula ka ye a hlongoriwa ata emisaveni a rindze ku kuze ku endleka mhaka leyi loko se Xikwembu xi ta va xi rhumele those sons of God loko se Satan a fika a vandalizer because a ri na matimba na le ximoyeni and tintsumi leti a ti rhumeliwa ku ti ta maintain peace but Satan i fika ti overpower eximoyeni ti hetelela ti endla yini ti fikela hi moya wa ku navela vana va vanhu ivi ti etlela na vana va vanhu hi la manjense fika ka hi languta mhaka tsalo ka ma-giant van'wanyana loko hi languta vana swivutiso swa kasi why ma-giant lamaya giant leri ku vulavulaka hi roho Goliath na van'wanyana lava mafilista why va nga ha ri kona sweswi ku ri hi ku khale koloko yi ri Bible a ku ri na ma-giant yes a ku ri na ma-giant lama vitaniwa swa ti-hybrids kumbe ti-nephilims loko u ya ka tibuku ta Xiheveri so loko u ri karhi u swi languta hi kuma leswaku because ku hlangane mbewu ya ximoya ya ntsumi na munhu mbewu le a yi tshama endzeni ka vanhu a swi boha hi la se nga hetelela ku va yini ku va ma-giant mbewu ya ntsumi na ya munhu a yi create giant hi la hi vonaka ku nga creatiwa va mani va Goliath na rixaka le ra mafilista ra ma-giant hi nkarhi wolowo now loko swi famba rixaka leri ra mafilista yi ri Bible a ri na dlame rixaka le ra ti-giant kumbe swihontlovila leswi a swi ri na nyimpi a swi ri na moya wa kulwa a swi ri na moya wa ku halata ngati a swi tshama se swi dlaya vanhu siku na nhlikani ivi Bible yi byela ku Xikwembu xi ri etilweni xi hetelela xi hlundzuka the heart of God was troubled by those actions ivi Xikwembu xi endla yini na xi hetelela xi herisa rixaka ra ti-giant loko xi herisa rixaka lera ra ti-giant loko yi hlaya kokwalani ka ku nyika khotko yi ya ku byela leswaku rixaka ra ti-giant a ri koho Xikwembu xi ri herisini mara ri hetelele tlhela ri va koho futhi but hi ku ya hi famba hi process Xikwembu xi hetelele xi endla sure swa ku xi herisa rixaka ra ma-giant because purpose ya Xikwembu ku va xi endla munhu emisaveni a ku ri ku munhu i fanele a xi dzunisa a xi gandzela not ku munhu i fanele a dlayiwa siku rin'wana na rin'wana that is why loko languta ku dlayiwa ka Abel hi Kayini Bible yi byela marito ya ku ngati ya Abel loko yi halaka emisaveni yi twaka yi huwelela hi rito lerikulukumba ya fika tilweni Xikwembu xi ze xi ri tilweni xi hlundzuka xi twa mbilu ya xo yi vava ivi xi vulavula ka Kayini xo hi Kayini ni twa ngati ya makweni ya huwelela yi le kwini na hi ku ni yi twa yi huwelela ehansi ka misava so hi marito man'wanyana Xikwembu lexi nga endla Xikwembu xi hlundzuka xi hlundzuka xi herisa ma-giant i ku ngati ya vanhu va xo emisaveni se a yi sungule ku halaka masiku hinkwawo hi ku komisa ngati ya munhu loko yi halaka Xikwembu xa hlundzuka
namuntlha hi vona swilo swi nga ha qondi hi vona timpfula ti nga hani hi vona ku cinca mahanyelo ma nga ha ri wona leya khale is because hi halata ngati hi nga ha languti ndzhaku ene leswi a swi yila khale a ya ha swi yilisi kufana na ku nga ngati ya munhu loko yi halaka a swi yila ngopfu that is why ngati ya Yesu loko yi halaka exihambanweni yi ve ngati leyi nga yila yi tlhela yi va ngati leyi nga hlantswa swijoho ku halaka ka ngati ya munhu swa yila emahlweni ka Xikwembu so Xikwembu xi decide ku herisa ma giant for the sake ya ku yi xendla yini xi preserve rixaka ra vanhu so ya kumana la up to so far hi le ku kumaneni so rixaka ra ti-Nephilims kumbe ti-hybrids ma giant ma endleke hikokwalaho ka ku va ne mbewu ya tintsumi leti nga joha na vana va vanhu va hlangana ivi ku tswariwa ma giant lamaya ma ri na dlame ma dlayetela vanhu loko moya wa giant leriya wu huma loko ma fa ma giant lamaya khoma mhaka loko moya ya vo yi huma mimoya leya ya dlame moya leya nkani mimoya leya nyimpi moya leya ku rhandza kulwa that is why na va Goliath va rhandza kulwa ri Bible a tshama rhuketela masiku hinkwawo rhuketela mabutsu ya mafilista rhuketela mabutsu ya Israel a ri karhi a ku yanga kona lo nga ta yimelana na me a rhukana na Xikwembu yi Bible a va tshama va ri na dlame so yingisa me mimoya ya vo loko va fa Xikwembu xi va kukula hi ndhambi loko va fa mimoya ya vo hi leyi nga tlakuka ya tshama mpfhukeni se ku hetiseka matsalwa ka va Efesa chapter 6 verse 12 loko yi ku a hi lwi na nyama na ngati kambe hi lwa na mimoya leyi nga le mpfhukeni na vafumi ti-principalities leti fulmaka empfhukeni mimoya ya vo loko yi huma ma giant lama ya dlame yi suka ya tshama eka space empfhukeni yi nga mimoya lena namuntlha loko hi khongela hi ku Xikwembu hi twele vusiwana Xikwembu hi khongela vusiku na nhlikani swikhongelo swa hina Xikwembu xa switwa mara problem i ku loko xi release tinhlamulo ta hi ti fika ti khomiwa le mpfhukeni because mimoya liya yi fika yi joina na madimoni liya Satan yi fika yi joina na tintsumi army ya kusungula leyi nga wa tilweni hi leyi nga wana Satan loko a hlongoriwa tilweni that was the first army yi wana yehe na yi ve tintsumi ta kusungula ta munyama leti Satan anga wana to leta vumbirhi leti nga rhumela hi Xikwembu a ti ri ta Xikwembu mara ku fika ti rebella against God ti hetelela ti ya joina army liya so you can imagine ku how big is the army ya Satan and loko kwa languta xijoho lexi namuntlha xi dominataka i xijoho xa masangu xijoho xa masangu xa ku languta munhu u navela wanuna a huma a famba yetlela na vavasati wansati a famba yetlela na vanuna va vanhu i swijoho a va tiendli vanhu i mimoya leyi va controlaka i mimoya ya khale leyi lavaka ntsena munhu loyi a nga ta yima aku by fire by force in the name of Jesus I spread the blood I drink the blood of Jesus for it to flow in my veins so that I have the mark of my God hi ku vula rito ntsena hi ku vula rito mimoya liya a yina matimba ya ku khumba hi ku vula rito ivi u khongela u tshemba mimoya liya inge ku khumbi there are millions and millions and millions of angels of the darkness and the demonic forces leti lwaka na timhaka leti ti vulavulaka siku rin'wana na rin'wanyana so namuntlha ni ta ku byela leswaku mimoya liya ya khale a yi safe a ku na moya lowu nga fa mimoya hinkwayo ya ha ri ko ya exista mimoya hinkwayo na madimoni hinkwawo lamaya na namuntlha lama nga wana Satan tintsumi leti nga wana Satan ta munyama na namuntlha ta ha ri ko i mimoya leyi controlaka masiku hinkwawo yi mimoya leyi operataka minkarhi hinkwayo u ti vona u tshameni u faste kahle u ri matimbeni the following week u ti vona ndzilo wo hela u sungula se u ringeka so u ti vona se u ri munhu loyi u lavaka tintombi u vona se u tshama u ehleketa machinga swi le ku controlling it's sort of operation wu le ku operatiweni and mimoya liya yi tirha hi ti-altar hi ti-altar kuna vanhu va ka ti-gods like for an example ni nga vulavuli kabi mara i ntiyiso India hi na more than 330 million gods yeah ti-gods and ti-gods totoleto tina ti-altar ta ko and the moment va ya ka ti-altar totoleto they invite those spirits according to the rank ya maoperatele loko munhu loyi ku ri ku i tivitana the god of thunder la ka altar loko a ya vulavula a fa endla ti-sacrifice ta ye ri ta duma na kanjani loko ari god of lightning a ya fika la a vulavula ita bala a swi endleki those gods those demonic forces those spirits ti controliwa hi the sounds that is why tingoma leti vana va hi va ti yingisela ka masiku lamwana ti suka ti composiwe under a certain kingdom that is why okuma ku xilungu xa le xikolweni anga pass mara xilungu xa ti lyrics ta tingoma wa ti tiva because their minds were captured
So namuntlha lata ku byela ku mimoya liya ya ha ri ko u nga twi hi munhu. Spirit lexa xa last xa ku vona vanhu munhu wanuna u n'wi navela kumbe vona wansati u n'wi navela. The sin of the sexual sin a yi sukeli namuntlha yi sukela ximoyeni loko tintsumi ta vona vana va vanhu ti navela ku etlela na vona. So it's a serious challenge leyi fanelaka hi lwa na yoho, because it's not just a physical thing. This thing has got a spiritual impact behind. So xin'wana na xin'wana lexi xi endlaka yo fanele hi va open-minded. Hi swi tiva ku a hi hina hi endlaka swo. Hambi hi makholo vanhu lava kholwaka va wela xijoweni because of the spiritual forces. Tina matimba loko ti kuma swa ku wa khongela mara a wu khongeli u va matimbeni nkarhi hinkwawo. Hinkwaru yawa. Meni vulavulaka ku na nkarhi ni switwa swa ku vona sweswi a na ha ri matimbeni ni va ni ri ka warfare, ni va ni ri ku lweni ka nyimpi. But when you fight, be sure ku a wu fight a wu lweli ku fa, u lwela ku pfuka. Loko madimoni ma ku suppressa byela hosi ku Xikwembu sweswi matimba a na ha ri na wona. Me n'wini ku va ni ti pfukela se swa ntsandza. Invite God, invite Christ Jesus. The Holy Spirit is there to fight against all those spirits that are suppressing you. So ni lava u swi twisisa ku hinkwaswo leswi nga tshama swi exista swi ri na spirit kumbe swi ri na moya, mimoya ya ko ya ha ri kona. Moya a wu fi, moya a wu fi. That is the reason why hi rini Satan a hlongoliwe tilweni ata emisaveni na tintsumi ta yena. Hi rini na namuntlha mimoya leyi ya ha ri kona, hi yo yi operataka, hi yo yi controlaka, hi yo yi joyisaka vanhu. Spirit of Jezebel va sesi va famba a ti vona a navela loko ti vona navela vanuna hi ndlela yin'wanyana nga swi twisisi na swa kula ku endlekeni ka yini. A ti kuma a vona le ku vona munhu nje buti nje wa kahle a n'wi vona hundza nje se a sungula ku fantasize ku mara buti luya leswi a nga bold hi swona leswi a nga hi swona loko no n'wi kuma nje. Yeah, it's not them. It's not the nature of a person, of us. It's not our nature. But the spirits of the devil, they're giving us their nature of lust. Because the mandate is to destroy the world. Is to make sure that they win the battle against God. And when we avail ourselves, we are assisting the kingdom of the darkness to overthrow the kingdom of God. So hi ku komisa mimoya leyi ya ha ri kona yi lava vanhu lava nga ta yima va ku Xikwembu loko se swi tika a swa ha lavi ku wena u lwa, a swa ha lavi wena u lwa. Swo lava byela Xikwembu surrender ku Xikwembu me n'wini ni ringeteni swi ni tsandzeni. Now take over, take control. A ku luwe me ni tsandzekeni. You will see the power of obedience. From that platform, you'll see the power of obedience. Because Xikwembu loko ze u surrender, hinkwaswo leswi Xikwembu ni nga swi zama hi mavoko ya me, cancela ti fingerprints ta me, a ku vulavuliwe. Hinkwaswo leswi nga swi zama hi mihleketo ya me, Xikwembu ni tryini ni tsandzekini. You will see the power of obedience. Because the moment ku Xikwembu I surrender everything unto you, that is the sign of obedience. You give God a reverend. So Xikwembu xi kota ku endla yini? Sungula ku tlakuka xi tirha on your behalf. Masiku ya makumu lawa ya hanyaka ka wona. Ene na swi ta vanhu va ku tala hinkwawo masiku va vulavula hi hanya minkarhi na makumu, hi hanya minkarhi na makumu. And a va swi twisisi ku hi kanene minkarhi ya makumu va swi vula in passing. A wu ri ni ku nyika revelation lesson heta. Number 7 from the Bible is the number of perfection. Number 7 i nambara ya makumu. Na loko languta tintsumi leti nga bati hari patilweni a 37. Loko languta siku leri nga dili ka Jericho, va renzele Jericho ka 7. Yoshua na vana va Israel. Number 7 is the number of perfection. Number 7 is the number of perfection. That is why Xikwembu loko xi endla tilo na misava. Number 7 a ku ri the completion and the rest. Number 7 is the number of perfection. Ambo ya kwini na kwini, you will see. Now, languta loko ni ku minkarhi ya makumu kusukela ka Adam ku ya ka hosi Yesu. A ku ri 4,000 years. Kusukela ka hosi Yesu ku ta fika namuntlha, it's another 2,000 years, which is giving you 6,000 years. And ma Apostle Paul vula marito man'wanyana I ri mahlweni ka Xikwembu siku rin'we ri fana na 1,000 years.
Now leswi vulaka swa kusukela ka Adam ku ta fika namuntlha se hi hanye 6,000 years hi vulavula hi munhu a ri nyameni a nga ri moyeni a ri nyameni. Loko xikwembu xi ta va xi teke munhu xi n'wi hutela xi endle xivumbiwa xa munhu ivi xi teka moya wa munhu xi wu chela nyameni 6,000 years. So kusukela ka Adam ku ta fikela namuntlha loko ri 6,000 years, and number 7 is the number of perfection. Hi nghene ka new millennium hi hanya ka 1,000 years ya makumu sweswi leyi complete ka number 7 because hi hanye 6 days kusukela misava yi sungula xikwembu xi endla munhu xi n'wi chela ndzeni ka miri. It's 6 days according to Paul. Why ni ku 6 days na? Eko hi ku ya Apostle Paul siku rin'we emahlweni ka xikwembu is equal to 1,000 years. And say hi hanya 6,000 years which is completing 6 days. Sweswi hi hanya ka siku ra makumu which is the last millennium, the last 1,000 years. That is why mbona ku pfuka rebellion ya ngaka. The beast is about to come. Famba ya Google the new world order. Leswi nga vulavuliwa ku ta fuma hosi yin'we, leswi nga vulavuliwa ku the beast kumbe xivandzana xi ta fuma misava hinkwayo. And loko xi ta onge xi ta ku lunghiseni. Xi wonga vanhu va tshinela va hleketa swa ku is the prince of peace. That is the son of the devil. Now hi hanya ka last millennium which is completing number 7. Hi hanya ka lembe ka millennium leyi nga yi sungula hi ta hanya 1,000 years there, and this 1,000 years la ku nga ta hetisa ka xiprofeta hinkwaswo. Sweswi hanya se hi hanya ka revelation. Hi hanya ka revelation. Hanya minkarhi na makumu. Xivutiso xa meka we eko, are you ready? Mala se yi nga rila noma nini. Because loko hi hanya ka millennium ka 1,000 years le swi nga endleka xikwembu xi hatla xi tisa n'wana wa xona. And u fanele u tsundzuka mhaka yin'we yi ri Bible endzhaku loko rapture yi ta va yi endlekini xikwembu xi ta va xi teke malandza ya xona xi teke vana va xona lavo lulama. Satan i ta nyikiwa 1,000 years ya ku fuma a xanisa emisaveni. The mark of the beast the beast i ta va a se a fikini a nyika vanhu timark ta ye timaraka ta ye. A u nga se tshama swa hleketa we ku swi nga endleka 1,000 years lese nga nghena ka yo hi la ku nga ta famba bandla ko. And before you fika makumu 1,000 years le a wu se swi hleketa swa ku swi nga endleka hi leswi Xikwembu a xi vulavula hi yo ka buku ya Revelation swa ku Satan i ta nyikiwa 1,000 years ya ku fuma a xanisa makholo a xanisa vanhu va Xikwembu. A wu nga se swi hleketa. Bible yi vula swo yi ri Satan i ta nyikiwa 1,000 years ya ku fuma a xanisa. I ta fuma hi voko ra nsimbi. Swi nga endleka millennium leyi nga nghena ka yo anytime can be tea time. Bandla ri nga famba anytime. Are you prepared? Magala ni vulavula ka no ku chavisa ntiyiso. Famba u ya endla vulavisisi swilo leswi ni swi vulavulaka. Yo mhaka u vona na sweswinyana leswi swi nga vulavuriwa hi Revelation khale koloko 666 maraka ya xivandzana. Sweswi se is public. Cape Town va ku loncha kereke, the Church of Satan. Aka ha ri mfihlo. Leswi swi endleka ka sweswinyana se swi hetisisa matsalwa masiku ne makumu vanhu va ta rhandza mali ku tlula Xikwembu. Vangeli ya xavisiwa namuntlha. Vanhu va sungula tikereke hikokwalaho ka ku lava mali ematshan'wini ya ku ponisa vanhu, ematshan'wini ya ku khipa vanhu emugodini va tisa emfungweni wa Xikwembu. Eminkarhi ya makumu antelekta na ku byela ku kuna mimoya leyi controlaka. Moya a wofi. Moya liya hinkwayo Amilia ya Satan ya hari kona namuntlha yi lwa na ku humelela ka hina, yi lwa na ku khongela ka hina, yi lwa na spirituality xa hina, yi lwa na ku hi nga tsineli, hi nga wu tivi ntiyiso hi ku hi nga pfuxa van'wanyana, hi nga pfula van'wana matihlo. I'm here to tell you, this is the time. I sunguleni ku prepare. Xikwembu xi hi pfuna. Hi mina for sweswi, I'm open for questions. 0712599003, that's my number. 07125999003. Xikwembu a xi mi endli kahle. Ne khensa n'wina mi nga subscriber na wena ku ri ka u nga subscriber. Xikwembu xi ku hlayisa. Ha Kreste wa Nazareta ya haya ka 2021. Ni khongela ku Xikwembu xi ku hlayisa. U ya vona 2050. Hi vito ra matimba ra Yesu Kriste wa Nazareta. Unless loko masiku ya Xikwembu ma lo fika ku nga ri masiku ya Satan, ku nga ri a shortcut ya mademoni. Ni khongela ku Xikwembu xi ku hlayisa till masiku la xi nga maveka mafika. Ha Kriste Yesu wa Nazareta. Hallelujah.